Dakle, sada ću vam pokazati kako da izvršite pregledavanje snimaka. Ono što ste dobili na CD-u jeste jedan ovakav program koji se zove AnyVideo Converter. On je potreban da bismo mogli da pregledavamo snimke. Prvo ćemo instalirati taj program. Znači, evo vidite šta radim. Znači, samo pratite moje korake. Znači, ovo je testirano na Windows 7 operativnom sistemu, 64-bitnom. Znači, ovdje imate šifru koja je potrebna. Aktivirat ćemo ovaj program. Evo ga. Enter license code, ok. Znači, ovo odavde šifru će da prekopirate. Znači, copy. Idemo ovdje. Onda ćemo ovu šifru također da prekopiramo. I kliknemo OK. Šta ćemo sad uraditi? Sad je potrebno da fizički izvučemo microSD karticu iz SATA. Ubacimo u univerzalni čitač kartiča ili neki čitač microSD kartice, može biti i vaš mobilni telefon. Kada otvorimo ovdje, vidjet ćemo Remove disk, ja sam to već uradio, i imat ćemo ovdje snimke koji su, znači da će biti prikazani svi snimci koji su napravljeni tom kamerom. Dakle, sada ćemo selektovati sve snimke koje nas interesuju i prostim privlačenjem prebaciti ovo polje ovdje. I sačekat ćemo određeno vreme, u zavisnosti od kompjutera to može biti brže ili sporije. I sad je potrebno da konvertujemo ove snimke. Konvertovat ćemo ih u format koji je nama prihvatljiv. To ćemo obeležiti u kom formatu će se konvertovati video snimci. Nama je interesantan ovaj AVI format. I sada ćemo izvršiti konvertovanje. Pritisnemo jednostavno Convert Now. I sad ovaj program vrši konvertovanje snimak po snimak. Posle određenog vremena program će izvršiti konvertovanje video snimaka u AVI format koji nam omogućava gledanje u svim mogućim playerima. Gdje će se izvršiti na vašem računaru konvertovanje, to je gdje će smestiti te nove snimke, prikazano je ovdje kao output folder. Jednostavnim stavljanjem miše na to polje prikazat će gdje će da se izvrši konvertovanje. Naravno, to možete podešavati. Recimo, evo ga, jedan od konvertovanih, kao što možete vidjeti ovdje, jedan od konvertovanih video snimaka, ja ću ga otvoriti. Kao što možete vidjeti, slika koja se dobije putem Wi-Fi kamere kada se gleda na telefonu i kada se gleda direktno na računaru je znatno različite. To je prosto zbog toga što telefon, to jest upload video snimaka putem interneta je znatno sporiji, dok je snimak direktno napravljen na microSD karticu znatno bolji. Kao što ovdje možete vidjeti, to je snimak u HD rezoluciji 1280 x 720 sa 25 frame u sekundi.